وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي منت كان يوبلو وتبي وتب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللواء استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكون كما تخونوا سنة كنتكونوا نايوتر من يوتيوم كم كتال زغرب لكم زلغة حبريتا بزعبا هلو كنتاتنا عالمنا بفلاي دما ما كلاي مبراق بغند دما بكازا زغبر زلو سقاينا هزبي للو كل دما ابزوريا ويكاتنت كنتات بمونغو حماسنا مونغو اسرائيلن زكاي زلو كنتات بوليتيكنياتنا عالمنا وي دبلوماسنا عالمنا انتاي قبرالو نابي قصي خيدالو بمنطر دما توقنا بكالك كيسفحفك انت عين السوق متتات قبرالو بكل مدايك نرياكم فتنينا مسايس انه حنسب بزح عينتك كايدا ابزي ابزوريا زيت اقمزي كلن هجرات عالم بتوي بتين ساتفا زلوا انتاي ناتن الامال على كل دما از كنتات زي انتاي بخميك تصلونا يخل نحنا ابزلنا يغون ابعدنا بخميك تصلوا كل ويخل ون كحوي سكريك فتني لا يقبروا سبورت قبروا انجزي خي وسدنا مجمريا بتزلوا له كنتات ما نجمر دهريو نابتخال ان قتلنا كن كيدنا ليتس جو. It's day 17 of the war and the third week of the war. And the big update is this. Things are getting worse. Israeli airstrikes continue on Gaza. In fact, yesterday night was the most violent yet. Around 400 people were killed. Yet there is no sign of the ground invasion. عسرت شوعات معلتي عالفونا already. تكونتات كن كابت زنبرو نبزبا سيز خيزلو أب حدا ليتتراي 400 سبات قتيلهم علو 400 سبات بتعمي زحزن تكونتات أب كازا زقبر زلو نبينيو. The troops are ready, the machinery is ready, but the green signal has not come. So tonight, we're looking at 5 questions. Hopefully, they'll explain where the conflict stands right now. Question number 1, what is the situation inside Gaza? In 2 words, really bad. Israel claims to have struck 320 targets in 24 hours. 320 targets in 24 hours. This includes... So, تكونتات أب حمشنات بكفيلة قطرية بتاعما قد سنتات يوم تمجمريا أب كمي كونتات على تكونتات نزبل أزيح ما كونتات يزلو لعلى 300 علاماتات أوش إسرائيل 4 ساعات كتحرم هاريما إسرائيل مالتيو بفيديو دما قريباتو تزقرم كفالسي بفيديو فيلم تكوينو كما يمثلتا تهرارما راي وحجي اتس بتعمي زقرم كونتاتينا نرزا لنا so let's listen. Take a look. غزاوتي دي Of course, it wasn't just Hamas targets. A number of civilian targets were also hit, like in Khan Yunis. It's a city located in southern Gaza, just about 15 kilometers from the border. So, تكهر مخلو مبزحت جزي علاماتنا يتصلعي ويكنا حماسين نهرم على يزبحل جن مسو بزح جزي كم دري دلنا تقطري ناشحات دي بزلو ناي وتحضروا علامات رئيس الوزراء ميكونن لعلف كباب فرق ناي تزموزلو سب هزاناتيو تزي كسب كنديتي زهر موزلو كم فيلم غيرهم يم سينما زغربو زلو سم هي وسبيغنا وزهلق زلو. Crossing at Rafah. Technically, it's a safe zone, but on Sunday it was pounded. People there called it the worst night since the war began. We're told that Khan Yunis is considered to be a safe place, and everyone came here from the north or from Gaza City because it is considered safe. But unfortunately, last night was the hardest. So تزهرم زلو حجنا أبنت أبت دبوب ندبوب قصكم دامي لما ما بتغازا أبت دبوب هذا مولد بوتات دما يهرمون له سلزي أبي كم زخون تهزبا يفلتنيو بحق زحزم كنتاتنا نرزلنا humanitarian disaster لما لو بزحات كيلاتات علمنا بالتي في اب لايف تريو زلا شجرنا نرزا لنا مبزعت زي كم زي عينت كفاء كجبر كله بفيديو وي بفي كم زي قدح يزجبر نيرو زين اب قدمي عين كاميرا زجبر زلو طفاتنا نرزا لنا. Night so far we saw in Khan Yunis. The death toll keeps rising. It has crossed 5,000 in Gaza. Reports say around 40% of the fatalities are children. Injuries are also rising. More than 15,000 Gazans are wounded. Hospitals there. So لل14 حسابات ميتمالو كباب 4 ال4% ناتهم دما هساناتهم قصولات دما 15 العليو حكمناتات تصقم كم زلو ناي مدهاني تصقم كم زلو حكمنا كم استهارة سلازي اتتصقم ابز زي تكزلو بافقال ريبورت راخو نفس صورا زنبرا دق انستيو حكمنا كراغ باي كلانين ناي كانسر حمام زنبروم حكمناتات يلن سلازي بتوق بتدبداب زمو زلو ترادي كونس بستفلالي كال منقدي زمو زلون ابشقر وديقو زلو حزبن ازي بزح مخانون نزي دما ات كاميرانا عالم وي كازينانا عالم كم تزدله ريبورت هاي قبروني مخنياتو زخمان
إذا حجزا غازيتنيات نقرأكم زلا فرقنا يتقانزا قواديلات نقدر زلا مغنياتو even إذا channel نريو زلنا ولا كابتن بعد CNN زحاشن تبلنا دارجا وجنا إسرائيل زحزيو سلازي كنت قاعد لكم كل تزبوهم زلوا إن إسرائيل كيخفوا بالتعمي تتأنكروا نفسه كيف قال زوجوا إن إسرائيل كي يخفوا ناس عاري خلوية مزقبروا زلوا السخل لجن تسقاين تكفان كشفنوا هاي كلهم يمزلوا. Have been overrun by patience, which brings us to aid. There is good news and bad news on that front. The good news is that aid is moving. Around 3 aid convoys have entered the Gaza Strip. More trucks should follow soon. And the bad news? It's nowhere enough. The United Nations says the current aid is just 4% of the pre-war average. So, رديت أمريكا أسوار بتدقاقامي تقتلا معربايان مرحتي ناي كلهم هجرات ناي كلهم مالتيو ناي عد إنجليز ناي جرمن ناي أوروبا وحبرات ناي قلم مالا كلهم نا تصادفوا كرجينا سنهلا يعطوني وتصنيهم زلوجن ولا حنت رديت كم تيجي قالون تعونكو خجبروا أخي لهم زلو نشتي رديت كم زعات تجيرو مالو 4% ناي تقدم زرع بوز نبرو كذا دار قابرت استز تمركزك وطبعا زلهم ويكهي وزلهم هزبيهم مخنياتو 360 ديجري زتعصوا هزبيهم بكانشلو لك كم كانشلو ناجزهم موت زلوا بموت يزعتن زواتن كل تموتن ما توند ما بتصنع إسرائيل تقاصر سلازي أوش كانشلو ويكا نتايم زبلو قفح زبالة بيت ما أسرتيهم زبلو. It's hard to explain Gaza's situation in words, so we'll use a video instead. It's from Gaza City in the north. Look at the situation after an Israeli airstrike there. رأي وزيد عرتي قناتي ويكا عر دبداب تايكم زمثل هيوت. أي بحق زحزنن زساغل كناتاتنا نرد لنا. Question number 2. What is Israel's next move? The Prime Minister Benjamin Netanyahu had a busy weekend. He first visited Israel's border with Lebanon. He spoke to soldiers stationed there. Netanyahu broadly outlined his plan for Gaza. This is what he said. So تكونتات نريد لنا وتكالي تحطوا على الإله تزلا انتهينا إسرائيل علامة next موسي حرينا تكتما نتزبي تشفشفر لا كم حسوم انتهيت علامة وين بيجت أميم كخدو نزبل نتنياهو نابت سراويتو يخيدا له مهلت نا يجري وجوك جبرو مخانم نابلو سومنات أغطيرو مالو انتهيت علامة. We're in a battle for our lives, a battle for our home. This is not an exaggeration. This is the war. It's do or die. They need to die. And we are now in a double battle. One battle is a battle to hold action. برتعوجينا زلنا زكونتات زدما وين سون وين هنا نخنو زلنا يزبل زلو دارجا كم جيرنا تسراوي كلا عالن كراسن نويه جير زلو. And on the other side, to win there, an absolute victory that will erase Hamas. A battle to erase Hamas. That seems to be Israel's end game here, to end Hamas's rule in the Gaza Strip. Of course, this means... So تعلامة حماس تغلال مدمساس كابسورو نخدم سيسي تعلامة جن بستفل عليه كيلاتات جن إزز كأل علامة يكونن يمزول زلو. Invading by ground. Hamas has taken up positions deep inside Gaza. You cannot flush them out with airstrikes alone. A ground operation will be necessary. The question is, when will it start? After visiting the northern border, Netanyahu convened his war cabinet. All his top officials were present, the army chief, the Mossad chief, and the Shin Bet chief. Now, they hold the key to the next stage of this war. A few limited raids have already been carried out in Gaza. Israeli soldiers entered several meters into Gazan territory. What was their mission? Find hostages and drive out terrorists. Hamas fired back at the Israelis. They claimed the IDF soldiers fled the area. Now, this was not a full-scale incursion, but it was a sneak peek. So, أقل point تسراويتنا إسرائيل كعاد تفتينه خمس نبرنا بغزة جن كم زي تعمم ويكا كم حماس كم زبالة تغينو حديمهم كم زوجو يزنقر زلو سلازي التدبداب أعطيهم بأكل كاتويهم ويقر كاتويهم زفتنو زلو تزخبده وخون كم زخل دما بزحات كيلاتات يمزنقر زلو حلو في حليفهم أمريكا كاب جيجانا تمهارو نحنا زقبرنا كد محجاب كالوت كاب جيجانا تمهارو أوباما هم بلو مالو بايدن كوميلوم كالوت مرحتنا أمريكا وتحضرين مرحتي غون سبيلاين بتدقاق من إسرائيل تتنقون كاب جيجانا هنا أب أفغانستان أب العراق زقبرنا كابانا تمهاري بلو مالو جن كفتن وين. Now this was not a full-scale incursion, but it was a sneak peek. The IDF forces raided Gaza today, close to the border, as part of the efforts to prepare the space for an attack following information on the missing and abducted, a top priority of national mission. During one of the raids, an IDF fighter was killed and 3 fighters were wounded. The real invasion would be much uglier. Israel has talked about a long and tough war. And on Sunday, the defense minister mentioned a vague timeline. He said it could take 1, 2, or 3 months. So, تي كنتات كبيت كون مخانو كل بروح كوين أفزلولو even أنت أتيوم بغال قلتفهم كودوا خمزي كلو يزنا جرزلتي وتهدروا حيلنا يتهجر أبو حدو نا أوارح هذا كنت ثلاثة ورحيك وصدقيلي يوم زبلزلو كل جزء أكالي الكان يمرأي كنتاتنا نرى وجي جمبر مركود دايرانين سلزي أكالي لهم يريولو قلتفهم كودوا خمزي كلو يفلتلو جن it is what it is. تحماس زيو برتعز خانة organizations اللو دارجا بلو
بتحت مريت بزح تانلات زلو كناتات كم زلون ان خسعرهم مزي حجي يعني يوم زلو دما نفسه كفت جزاء تعني زلو خا دفاع كوين خم زلو مجنزاب يدل سلازي قليل كهم كم زي كناتات. Whichever it is, their objective seems clear now. Remove Hamas from Gaza. And frankly, Israel does not have a choice. After the brutality of Hamas's attack, no country can let them stay in power. But how they do it is a different issue altogether. And that's linked to our third question. What are Israel's allies up to? Well, the solidarity visits continue. On Saturday, Italian Prime Minister Giorgia Meloni visited Israel. Today, the Dutch Prime Minister is visiting, and tomorrow, the French President, President Emmanuel Macron. كم نريد لنا تي حجين تايو توم دقفتنا توم متاك عتنا إسرائيل انتايو بلو وسكخن ريجع تبدأ الحجي هذا كابو كلهم توم مرحتي توم عبيت مجمريا في لاين أمريكا بكل ما قدم بريزنتوم ولا خلوا دبلوماتهم كلهم بتيهم يوم تحريم نا جرمن متيهم نا إنجليز متيهم نا إيطاليان متيو نا هولند بتيحين يرو نا فرنسا دم حجخ بتيحي بحالة سلازي كلاتهم توم كجبرز يقولوا كلاتهم بتيهم يوم نبتعدي انتاي جني بلو وسكن اسمع please like جبرو support جبردما. Macron is going to Israel. But is that solidarity equal to support? Well, at first, Western leaders gave Israel a long rope. But that seems to be changing. They haven't used the word ceasefire yet, but all the indications are there. Meloni warned Israel against falling into what she calls Hamas's trap. Meanwhile, the EU foreign policy chief called for a humanitarian pause. مراحتنا أوروبا مجمريا ولا أمريكا هم أوروبا مجمريا ملو بملو أفغان إسرائيل كم زلوا عجونا يكيرون أفغان إسرائيل لنا يبلون يرو حجيكم كنا تذكري وخلوا مستنى حزبي أبناء البات ميديا كفر يقبرون اللوجن برتعمل عالي ترى تغيير زلوا أنصار إسرائيل سلازي توم مراحتي سقعت فتير له مالو أنصار حزبهم إسرائيل كدقفا جي تدمت انتهي خونا له نايتليان انت خونت انتهي تبلالا إسرائيل عبد حماس زقبرهم تخيلا يمزعتو زلوا تخيلا دم انتهي تبلالا حماس لك كمزي إسرائيل كمزي كتعتمو تهزبي أنصارهم نخلعل نخجبري على ما غيرو سلازي ابتناتهم تخيل انت يا حزب عالم انصار اسرائيل تتوكبليو حماس زما دغف كركبيت ودلا كومونا اوروبا حبرت بالتغالمتن يعني جزيو ناي سلام منقدمتيو ات حزبي اب قازا زلو حقس كركب خلالو نزي بلوي نبرون حدجن دمصومن ملختهم እና غيرو يمصلو اسرائيل دما ز حغاز ايكونن This was the real objective of Hamas attack, not to defend the right of the Palestinian people, but to force a reaction against Gaza that would undermine any attempted dialogue and create an unfillable gap between Arab countries, Israel and the West. Personally, I think that a humanitarian pause is needed in order to allow the humanitarian support to come into and being distributed. I think that half of the population of Gaza has been moving from their houses. Leaders of the West also had a virtual meeting on Sunday. It was attended by 6 leaders: Joe Biden of the US, Justin Trudeau of Canada, French President Macron, British Prime Minister Rishi Sunak, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and German Chancellor Olaf Scholz. 6 leaders. At the end of it, they released a joint statement. And this is what they said. The leaders reiterated their support for Israel and its right to defend itself against terrorism and called for adherence. certain شدش عبيت هاجراتنا يا أوروبان أمريكان كندا أمريكان كومرماتن هاجرات بالا بريطان أباي بريطانيا فرنسا جرمن كمون طليان مثلا تراخيبا نيران أبتز جبرو أخي بعد ما بزع بعض جدنا إسرائيلي لذي أبتي زبطوان حبار مجلس دما terrorist organization حماس قبر شبراء حيلي بمبات أو يعمى the leaders their support ملو دقف إسرائيل كم زلهم and try to defend كمدمات مثلا نفس مكلخال مثلا دما كم زخبرو and call it for adherence to عالم لخاوي humanitarian ويكا سبا مسألة ويكا humanitarian لو خطوا لهم زلون including the protection of civilians تلازي انتام زبلو زلو إسرائيل نفسنا كتكلاغل ملو مسألة كم زلو ويم زبلو the same نقر قنا بكالت هقرات كم زي تقام وخطفلت لكم معربا عالم حقتاتناتهم لك كمتين مستعلامهم مسديليتاتهم زكاير امبر صنع حق خمزه اللي كنجنزب كنكلالنا مخنياتو اب يوكرينن اب اسرائيلن اب فلسطين كلتنا نبينو مرقص حجام سلازلو زد ما يتذكرم زلنا العالم اب يوكرين لونتنا تصل تدفر ملو بملو مسالاي نفسها تكلالكم لخلو اب اسرائيل جن اب كعزا ويا فلسطين كون كلو جن اسرائيل وراريت حيلي زلا وريره حزاتهم زلا سلازي اتوم فلسطيناويان نفسهم نكلاغلو مسالا لوم ينزبل أنت نيشتي مجلس خريج كوي من البعض جن يوتيوب النافرهانات حكي كانوا كبيس لزخنا بزوانزي. To international humanitarian law, including the protection of civilians. So the support is still there, but it's not endless support. What explains this change in stance? Our next 2 questions should answer that. Question number 4, what's the situation on the northern front? The one with Lebanon. Much more tense. Israel has struck 20 Hezbollah sites in Lebanon. They also hit airports in Syria's Damascus and Aleppo. إسرائيل تتقبل الله. توجنا بكالك يسفح فح تتنقع الله نتسفل بحزب الله بسمين زلو بزحت فرارها الله انت هيك تقبر الله
ኣብ ሱርያ ከይዶም ኣብ ክልተ ከተማታት ኣብ ደማስክስን ኣሌፖን ኣብ ክልቲኡ ኤርፖርት ደብዲቦም ኣለዉ እዚ ድማ ብዙሓት ኪላታት እዚኦም ዘይብልዎ ግን ካልኦት ፃውዒት ውግእ ከስፋሕፍሕ ትደሊ ዘላ እስራኤል እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ግበር ኣሎ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ውግእ እዩ ዝደሊ ዘሎ ወላ እኳ እቲ ዓለም እንተደይደለዮ ተትውግእ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ እቲ ናይ ምክልኻል ብዙሕ መክሰብ ስለ ዘለዎ ካብ ውግእ እቲ ውግእ ከስፋሕፍሕ ይደልዮ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ولا أقوى بأفهم كم زوج خي جبر دكلاخلون تمثلوا أمريكا بنصر ملو بملو دحن نزيا نشتي كريكم حنتي انترفيو دحن سنة إلى خريكم يأتي منستري مكلخلنا أمريكا تايلو له منستري سكرتير فورين أفيرس أمريكا تايلو وجوكم زلي جلوس كم فلتالنا. Both airports were shut down. The exchanges are more frequent now. Israel has also evacuated border cities. It's preparing for the worst. If Hezbollah joins the war, things could spiral out of control. Netanyahu warned them against it. He said Israel would hit back with quote-unquote unimaginable force. So it is a major worry. A wider war will draw in Western countries. It will also increase oil prices. Western leaders are keen to avoid that. Question number 5. What's been the global response? Well, pro-Palestine protests continue. Last week, we showed you the demonstrations in the Muslim world. Now look at the Western cities. In Denmark... So, من أبدي بحفشة تكونتات توجن تصفحيه كلنا هجرات سكات اللون كلنا هجرات مغنياته اتزوبات ناي ندادي مسمر سلوزخونه توجن تصحفيو ندادي شجر قوني سلازي تشاينا عبو تهدراوي منقصقاس شدشت مراخب كينات ابتزوبات تنقسقسالا بستفل عليه منقدي تنتنا لوزي مخنياتو انتايت علامه تشاينا زدت حدا كافتي ريزن قون زغل زبلو زلوغن تكونتات تشاينا تكونتات رقعات كلوه تدللا ابزوان زي دما سنحين لكن رينا هذا عبي دبلوماتيك ميشن امونغو تشاينا امريكان كجبر تسميتي جبر لولو نسدما انتاي علامو خنرينا سلازي اذا حدا خون كله بخال من قد دما عبي جبر ملسي ويك عبي تعوعيت انصار زكوينا تزيد او نقبل سلام وسلفتات ابو العالم نابرت اي خيد على نرعج. Hundreds gathered in the capital Copenhagen. They held up Palestinian flags and shouted slogans. They marched to the Danish parliament in solidarity. زاب دنماركيو سلام وسلف استقايده نتي دقفنا فلسطين مالتي تون فلسطين مدحان محقات زي. Same in Boston. Hundreds of protesters gathered at the city's Copley Square and they had posters saying Free Palestine. This is Boston. كمونا بأمريكا أب بوسطن زبهال تمسسني أب نيويورك أب بزح بفلاي بزحات فلسطيناوي إسرائيليان أيهود ون أنت أرجو وقت طويلهم كم زلون ترير تقاوم يسمعهم زلون جن ميديا كفر أي قبروني زلون صحتي دمت زلا ميديا. We want 48. We want 48. We are all Palestinians. We are all Palestinians. In our dozens, in our millions. We are all Palestinians. In Germany, things got a bit violent. There was an unauthorized pro-Palestine rally in Berlin. The police had to break it up eventually. They also arrested several protesters. جرمن بحيليك فتحوا تقاوموتات يغل كلهم زلو جرمن سويس بدعمي بتريرهم زغل كله زلو سلازي نتستا قبرد ما ببروتال بيتشكان زملو نتوقع بلو فتينا مالتي جرمن مستقدم قبل اليهود فصموا قبل نفس شغل راس لزلهم حلف زبالون دقفتن اسرائيل كونيم زفتن زلو بناي قداي اسرائيل يهود كون كله حلف زخونه قبر مالتيوم زبو مخنياتو اتقدم نا يهود سلازقتلو تنازي سلازقتلو ناتو كل غزي سكفتالو. In Paris, around 15,000 protesters turned up. Some of them climbed up to statues and waved Palestinian flags. And unlike the rally in Berlin, this one was authorized. كرت حمشت الشح زخون سب دقفنا فلسطين سلام وصل في جبر الله. If you thought that was big, well, wait for London. 100,000 pro-Palestine protesters marched through the British capital. Let me repeat that. 100,000, 1 lakh protesters. They held up banners and chanted slogans against Israel. 100 شح زخون سب سلام وصل في جراب لندن. 100 شح تقدناتات يعلق ليقي زلو برتع زخونه سلام وصل فيه. These pictures will have an impact. We've already seen countries drawing red lines for Israel. Even India said civilian casualties are a point of concern. New Delhi has also shipped aid to Gaza. An Indian Air Force plane landed in Egypt on Sunday. It was carrying 6 tons of medical aid, plus 32 tons of relief material. So the ball is now in Israel's court. If they push further, they could lose foreign support. If they don't push, they could lose domestic support. There are no easy choices here. But in war... So تحطو ناب نتنياهو يعتتم تيمات من لزلا نحربو تشفشفو زلو انتقصيلو ما بزحتو مرحتني زين معبلات هقرات كدقفو
ክድግፎን ድዮም ግን ኣዝዩ ስጋኣት ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣንጻሮም ይለዓል ስለ ዘሎ ድሕሪ ስጉምቲ ተደይወሲዱ ድማ ውሽጢ ዓዲ ከጥፎም የኢሉ ዝፍክር ዘሎ ስለዚ ቦታ የብሉን ስለዚ ነተንያሁ ኣብ ኣዝዩ ፀቢብ መንቀራቅሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ንእሽተይ እንታይ ክንርኢ ኢና ሓንቲ ኢንተርቪው ሓፃር ኣብዚ ትዊተር ኣውሪዶማ ዝነበሩ እስከ ንርአ What has happened during the following 2 weeks. UNICEF says 1,524 children have been killed in the Gaza Strip during these bombings. Why isn't the U.S. calling for at least a during these bombings? Why isn't the U.S. calling for at least a temporary ceasefire? So እንታይ ተሓተሎ ነቲ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣሽሓት ቆልዑ ወይ ካልዕ ልሽሕ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 2,000 እዮም በፂሖም ዘለዉ እቲ ቁፅር እናተቐደመ ኣቢሉ ክንዲዚኦም ቆልዑ ዩኒሴፍ ሓበሬታ ናይ ዩኒሴፍ መይቶም ኣለዉ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ወይ ከዓ እቲ ውግእ ጠጠው ከም ዝኽእል ዘይትገብር ትብሎ ኣላ ንግዚኡ እንተሓመቐ እቲ ውግእ ጠጠው ከም ዝብል First, Margaret, when I hear the stories, when I see the pictures of young children who have lost their lives in this conflict of Hamas is making, whoever they are, wherever they are, whether they're Palestinians, whether they're Israelis, whether they're Jews or Muslims, it hits me, and I know it hits virtually everyone. So, እንታይ በሃል እዚ ፖለቲካዊ ብላብላ ይበሃል ወላ ሓንቲ የደንግፀኒ ይሕመኒ ይብላ ኣሎ ኣፅዋር መዓልታዊ ናብቲ ጋዛ እናእተወ ከላ ክንዲ መድሃኒትን መውፅን ወይ ከዓ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሉ ኣሜሪካ ሙሉእ ዓቕሚ ነይርዎም እንተዝደልዩ ግን ስለዘይደልይዎ ዘሎ ከምዚ ገይሮም ቃላት ገይሮም ሰብ ከጥብሩ ይኽእሉ ምክንያቱ ደሴም ከምዚ ክብል ከሎ 400 ሰባት ኣብ ሓደ መዓልቲ ብደብዳብ ተኸቲሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ብኣፎም ዝብልዎ ዘይኮኑ ንተግባራቶም ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ስለዚ ኣገን ጭካነ ናቶም ብተደጋጋሚ ይረአ ኣሎ እዚ ድማ ህያው ኣብነት እዩ ኣብቲ ኩነታት ናይ ሱፐር ፓወርስ ፕሌይ እንታይ ኣሎ ቻይናን ኣሜሪካን ክንርኢና ሕጂ let's listen this is very important now like ግበሩ please So West Asia is like a tinderbox right now, multiple stakeholders heavily armed and not shy of using force. It is a volatile cocktail of violence and politics. What could make it worse? Try Chinese warships because they're already there. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ already እቲ West Asia ዝበሃል እዚ ከባቢ Middle East ማለት እዩ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ኣፅዋር ነፈርቲ ኩናት መራኽብ ነፈርቲ ኩናት ዝፀዓና ኣፅዋር ፀዓና ኣብቲ ከባቢ እቲ ዝንብያ ኣለዋ እዚ እኹል እንተደይ ኮይኑ ነይሩ እቲ ዝገደደ ሕጂ ድማ 6 መራኽብ ናይ ቻይና ድማ ተራየን ኣለዋ እንታይ እቲ ዕላማ ድማ ንስማዕ ምክንያቱ ዓብ ስጋት ዝፈጠረ እዩ እዚ 6 of them. The PLA, the Chinese army, has sent 6 warships to West Asia. It's not clear when they arrived, but last week they made their presence known. A Chinese naval task force was spotted in the Gulf. It had 3 warships. ማስ ከም ዝመፃ ቤን ከም ዝመፃ እውን ኣይፍለጥኒ ግን ከም ዝመፃ ግን ተፈሊጠን ኣለዋ እንታይ እቲ ዕላማ ግን ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ጋልፍ ኤርያ የን መፅየን ዘለዋ ኣብቲ ከባቢ ኢማራት ዘሎ ከባቢ የን ተራየን ዘለዋ Stakeholders heavily armed and not shy of using force. heavily armed ኣዝየን ብዙሕ ኣፅዋር ዝሓዛ ወይ ከዓ ብርቱዕ ኣፅዋር ተሰከማየን ከምዚ ኖርማል ናይ መጓዓዝያ ኣይኮነን Domestic support. There are no easy choices here. sorry here. And this task force made 2 stops, Oman and Kuwait. Now, these ships had some serious firepower. The destroyer is what China calls the Zibo. It can launch guided missiles. It also has advanced radar and electronic equipment. Their last stop was Muscat, the capital of Oman. We cannot confirm where they are or where they went after that. So that's ብርቱዕ ኣፅዋር ዝሓዛ ምዃናን ብዙሕ ሚሳይላት ጋይድድ ሚሳይላት ኣተኩሮ ሒዙ ዕላሙ ካርም ዝኽእል ሚሳይላት ኣለዎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዘለወን ሙሉእ ዕጥቂ ዝሓዛ ምዃነን ኣብቲ ኦማን ድሕሪ ምርኣየን ድማ ናበይ ከም ዝኸዳውን ኣይፍለጥን እዩ እየ ትብል ኣላ ማለት እዩ one team with 3 ships. Now let's tell you about the second one, the second group. Again, 3 warships. They were spotted earlier this month. They escorted a cargo ship from Panama. Their current status is not clear, but by all accounts, all these ships have not left the region. In other words, as the war between Israel and Hamas escalates, China has 6 warships in West Asia. What are they doing there? Fueling a lot of speculation, among other things. Experts are describing and discussing a range of possibilities as to why they're there, like the evacuation of Chinese citizens. That's being held out as one possibility, but it makes little sense because Beijing is not evacuating its citizens. So, እንታይ ክገብራየን ዘን መራኽብ ዚኣትን 6 ኣብዚ ከባቢ ዘለዋን ዝብል መልሲ ስለ ዘይተዋሃበ ዝተፈላለየ ግምታት ተዋሃበሉ ሓደ ካብኡ ድማ ምናልባት ዜጋታቶም ካብ እስራኤል ንኸውፅኡ ድዩ ንዝብል ኖ ኣይኮነን እስራኤል ቻይና ክንምንታይ ዜጋታት ኣለዋ ግን በብሽጣራኹም ውፅኡ ኢላቶም ንዜጋታታ ማለት ስለዚ እሱ ይኮነን ዕላማ Yes, it has asked Chinese nationals to leave Israel, but it's not arranging any chartered flights for them. China has told its citizens to, quote unquote, find their own way home. Also, you don't need 6 warships to bring your people to safety.
Another possibility is cargo protection, using ships for escort missions, securing the shipping lanes, keeping the goods flowing. And it's a more likely explanation at this point because oil supply is Beijing's biggest worry right now. It is a net importer of crude oil. 72% of oil used in China is imported. More than سنتايو تحتو تي عندك هون زغل كونتات نتي مسمر ناي نقدين نتي ناي كارغو مسمر نمحلاون نمو حاسني كون زغل حدا كابدما نداديو كابت زوباتي كاب ايرانن كاب سعوديان بزح نداديا توسد 70% نداد ناي تشاينا دما كاب او كوش ادي كونس كاب قالت هاغراتيا تمصو شميتا مالت سلازي ات مسمر تتخكل كون خلالو over half of the China's oil supplies come from West Asia كبال كله ما كلاي مبرق مالت يزي سعودية أو إيران مالت شلزي عبد زباتي سلام الرقعتن كله تراي كتمنى ده يكونسي كتو حسون حلافنتن ويكا قديتا خمسة لو ويكا دعوسي كسر حلو خم تغل نتصوري زدما نتوك عبد كونتات كسب كندي تقدر سنة كم زلوا تشاينا زنقر كم تلك ويست إيشيا بهذا البرشان قال في ده يكونسي أي بحر دما كمت أنا لعلي زقد سوم تمسمر نايك أي بحر زخوني يكون زرقر كيات وون تشاينا لك كم قالوا تهجرات أبون على واحد قبر تدليا. half of it comes from West Asia. Out of every 3 barrels of oil that China consumes, 1 comes from West Asia. For countries like Saudi Arabia and Iran, China is the biggest buyer of oil. And now this supply is at risk from the war. Also remember... سلازي ني تشاينا ني إيران بفلاي تشاينا ني السعودية ني إيران تشاينا تزعبيت ندات جزالن هجريا سلازي تقندي أقداسيت مشارقتها. That's why دما عبس الوالو وين زبال تشاينا تسمعنا تناطف زوباتي زل على مغنياتو even أمريكا وانتخونا كاب سعودية تازل على ندات تجز هجريا يكونتن. سلازي تشاينا نربحنا السعودية نربحنا إيران أزي أقداس هجر كم هنا متن الواد مالوا. Remember, China's economy is already in a bad shape. The last thing they want is to be short of oil. So Beijing is actively trying to contain the war. Last week, it sent a peace envoy to the region, a man called Zai Jun, a veteran Chinese diplomat. Today, he was in the UAE. So China نتكونتات تسقي لك تريد خلني عن نقدناتا أقدر سنة كم زلوا كتبانة عالم كم دما كتبانة China أبز بلد أجزية سلزي اللي كابت زلوا حجز أقام دما نيندادك وسعوس سلزي دليو بستفل عليه من قدنا نتكونتات كهدو ويفتنوا له حد توب دبلومات دما نسلم سلام نمسرح تبايلو نفتزوبات تلاقي كله. Special Envoy Zai Jun plans to continue to visit the Middle East to strengthen coordination with relevant parties on promoting a ceasefire, stopping the violence, and cooling down the situation. We will continue to release relevant news in a timely manner. And this is the assessment from the envoy himself, Zai Jun. He says the situation in Gaza is quote-unquote very serious. He's called for an immediate ceasefire and also offered to broker peace, but he's found no takers yet. So he's turned to the United Nations, asking them to step in. Zai has called for an international conference to end the war. So بحفشات دبلوماتنا تشاينا متجاب تبوتها بسرعة تكونتات قليل كم زي كنا نزي حدا جنياك هون كم زغلن بين تشاينا ممكن تقبره خم زي تغل بمفلات انتهي له United Nations مع كلاي United Nations مع كلاي بوتا وسيدو هذا عبي كونفرنس غيرو نقول توم أقدر ستيك هولدر سامتيو ذات سلام نخجبر نختصر تعويض غيرو لمالتي سلازي تشاينا بوغنا دفيت جبرالا at least ناي سلام دفيت جبرالا. China wants the United Nations to play the role of a mediator. Now remember, all of this is happening far away from China's traditional sphere of influence. This is West Asia, traditionally America's strategic playground. But China... زبوتا زي نورمالي China بوتا نيتسلوا هاي كونن نيرو جن ناي أمريكا حزقتي نيرو زبوتا تات زي West Asia زبحال ويكا ما كلاي مبرا أبزوان زي جن China عبتهرات أزل هاجريا. Has waded in and made strides of late. It successfully mediated between Iran and Saudi Arabia, both key suppliers of oil to Beijing. It was a win-win for all sides. And since then, Xi Jinping has hinted at another mission, trying to settle the Israel-Palestine question. But this war is exposing the limits of China's diplomacy. So, انتخونه إذا كنا تاتذك ساب حجي قليل كم زي كونه يزرزلو ولا كوا China أبي لو تنتجبرت حدا أقدر أسمع بالغنا الله بزوبازي نقول السبون أقرر مخين زلوا نسدما كنرينا China أمريكا ننوح دبلوماسيا واسم ركباتنا وقارتنا دعرمزنا نعوك جمرات بقي سنة الله and this is very very important وانا جنك التهجراتياتن زربان تعطينا بكالي this escalation كخيس لزغل من البعض ذات السلام كجبرة تبقي سنة الله انتهيت على ماسك الرأيو لا يكبروا يجنر Administration in the US has announced that Wang Yi, China's top diplomat, is due to visit the United States later this week. This long-awaited trip coincides with West Asia's escalating tensions, which, according to the United States officials, Beijing can help manage. So, تكونتات كم نريز لنا منيستر قدرات وزاينا China ني أمريكا خيديو نب واشنطن مستم توب دبلوماتس كراهب مخاني نجارالو سلزي زد ما حدا كابتي تكونتات نا إسرائيل أزي حدا جنيا نخوني خيد كم زلون لعلو كل ده ما حنتا قد أسمع بالغ نرينا بزيت علامة
نزي تراي كم زي كونون كنفلت علينا نغطل. Now, Wang Yi will arrive in Washington on October 26th for a 3-day visit. He is expected to meet U.S. Secretary of State Anthony Blinken and President Joe Biden's national ናይ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ክገብር እዩ ነቶም ኣገደስቲ ዲፕሎማት ድማ እሱ ድማ ፎሬን ሴክሬታሪ ናይ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ክረክብ እዩ ከምኡ እውን ነቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር እውን ክረኽቦ እዩ ተፅቢት ይግበረሉ Anthony Blinken and President Joe Biden's national security advisor Jake Sullivan. The visit will be the most significant in-person interaction. No, ባይደን ዘይኮነ ነቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፍናቱ እውን ክረክብ ተፅቢት ይግበረሉ ማለት እዩ ahead of the anticipated November meeting between Chinese President Xi Jinping and እዚ ድማ ኣብ ወርሒ 11 ኖቨምበር ድማ ዓቢ ተፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ መዳለውን ንዑ ምግባር እሱ ድማ መራሒ ናይ ቻይናን መራሒ ናይ ኣሜሪካን ክራኸቡ ተፅቢት ይግበረሎም ምክንያቱ ነዊሕ እዋን ገይሮም ኣለዉ እዚኣቶም ከይተራኸቡ እዚ ድማ ንዓለምና ስጋት እዩ ከን ክልተ ዝዓበያ ቁጠባታት ናይ ዓለምና ክራኸባ ዘይምኽኣለን እቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ዓቢ ሽግር ኮይንዎ ዘሎ ሓደ ናይዘን ክልተ ምትፍናን US Vice President and US President Joe Biden in San Francisco. It is also the eagerly anticipated bilateral visit after Blinken and other key American officials visited Beijing this summer. The visit also comes as Russia-Ukraine war continues and the world is focused on the October 7th Hamas militant attacks and Israel's response to it. While Beijing has gotten closer to Russia since the start of the Ukraine war and has advocated for a ceasefire between Israel and Hamas, So ሓደ ነገር ድማ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ርክብ ናይዞም መራሕቲ ድማ ሓደ ዓቢ ኣገዳሲ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ብጉዳይ ናይ ጋዛ ወይ ከዓ ናይ እስራኤል ናይ ጋዛ ናይ ሓማስ ጥራይ ዘይኮነ ብዓብዩ ንጉዳይ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ እውን ዲስከስ ክገብርሉ እዮም እንታይ እዩ እዚ ሂንት ዝገብረካ ካልኦት ምንጭታት እውን ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ነቲ ኢዳ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ዘሎ ከተሕፅር ትደልላ ካብኡ ቁርብ ከተዘልቕ ትደልላ እቲ ውግእ ፋይናንስ ናቱ ናብ ኤሮጳ ከተውርዶ እያ ትሓስብ ዘላ ኤሮጳውን ዓቕሚ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ቅድሚ ዓመት ምናልባት ኣብዚ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ቅድሚ ዓመት ኣሜሪካ ቻይና ናይ ዘተ ሰላም ከምፅያ ክፍትን እየ ምስ በለቶም ብተሪር ተቃዊማቶ ነይራ ቻይና ንሰላም ኢላ ኢዳ ከይትእቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብምባል ንቻይና ኣጠንቂኻታ ነይራ እዚ ድማ ሕጂ እንታይ እዩ ዘተ ሰላም ናይ ቻይና ምስ ራሽያ ምስ ዘለዋ ዝምድና ጥቡቕ ዝምድና ዘተ ሰላም ራሽያ ድማ ትደልያ ፑቲን ኢቨን ነቲ ወኪል ናይ ኣፍሪካ ናይ ሰላም እማመን ንዘቕረበ እውን ተቐቢልዎ እዩ ንሕና ዘተ ሰላም ደሊና ኢሉ ነይሩ ስለዚ ናይቲ ዩክሬን ብሰላም ክትውድኦ ትደልላ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለዩ ብኩሉ ወገናት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ልዕሊ ዓቕማ ኮይኑ ኣሎ እዚ ኩነታት ናይ ውግእ ነዚ ኩሉ ውግእ ፋንድ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ዓቕማ ልሚት ከም ዘለዎ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ብተሪር ይቃወሞ ከም ዘሎ ይፈልጡ ኣለዎ ስለዚ ነቲ ናይ ዩክሬን ጠጠው ከተብሎ ምናልባት ኢዳ ትትዎ ዘላ ጠጠው ከተብሎ ከም ትኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ Washington is delivering military supplies to Israel and Ukraine. As per US officials, the meeting will cover both the Russia-Ukraine conflict and the Israel-Hamas conflict. And further, the US would push the Chinese to take a more constructive approach on both the fronts. China's capacity to sway Iran is important, and Washington knows that. During his brief visit to the Middle East last week, Blinken called Wang and urged him to use Beijing's influence in the area and make sure that the conflict doesn't extend further. So, ካልእ እውን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ እንተሪኢና ቻይና ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እታ እንኮ ኣብቲ ንተንኩሎም ናይ ሕዝብላ ድዩ ካልኦት ዕጡቃት ኣብዚ ኩናት ናይ እስራኤል ንኸይኣትዉ ጠጠው ከብል ዝኽእል እንኮ ሓደ ሓይሊ ጥራይ ዘሎ እሱ ድማ ኢራን እያ ኢራን ድማ ቀንዲ ፀላይት ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዘረባ ይኹን መጠንቀቕታ ኣይክሰምዓ ኣይትኽእል እያ እታ እንኮ ንኢራን ከተስምዓ ትኽእል እታ ዓባይ መሻርክታ ቻይና እያ ምክንያቱ ምስ ቻይና ዓብ ዲል ስለ ዘለዎም ስለዚ that's why ኣሜሪካ ዓቕማ ድሩትነት እቲ ቦታኣ ዞባኣ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ኣለዋ ትበሃሉ ነበረት ነቲ ዞባ ማእከላዊ ምብራቅ እውን ክትቆፃፀር ኣይከኣለትን ስለዚ ናይ ቻይና ሓገዝ ትደልላ እዚ ድማ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ፍሽለት ንቻይና ድማ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ዘስምዕ እዚ ቻይና ኣብቲ ሕዛእትን ኣተያ ኢላ ትምክሓሉ ዝነበረት ኣሜሪካ ኣብኡ ኣትያ እውን ነቲ ቦታ ከተተሃዳድእ ሓይሊ ከም ዘለዋ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሓገዝ ናይ ቻይና ትደሊ ከም ዘላ እዚ ድማ ርኡይ ቻይና ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዘርኢ ብዲፕሎማሲ ማለት እዩ ንሽተይ ንስማዓዮ እሞ ኣብታ ኔክስት ናይ ኦባማ ክንሓልፍ ኢና Now for more on Wang Yi's upcoming visit to Washington, our correspondent Susan Tehrani has sent us this report. Listen in.
China is expected to dispatch its foreign minister to Washington this week to meet with his counterpart, Secretary of State Antony Blinken, for possible preparations for that summit that is expected to take place next month in San Francisco. Also this week, a delegation of Chinese business, cultural, and sports figures are due here in New York. Now, this is according to the Wall Street Journal. The State Department has yet to comment on the Chinese foreign minister's visit and also these recent engagements by Beijing. The pickup in bilateral talks, however, may indicate that Xi Jinping will accept President Biden's invitation to take part in that APEC summit scheduled next month in San Francisco. Xi this month told visiting Senate Majority Leader Chuck Schumer that, quote unquote, there are 1,000 reasons for the U.S. and China to cooperate. However, all is not well in bilateral relations. So እንታይ እዩ ዘርኢ እቲ ቻይና ናብ ዲፕሎማስያዊ ጣውላ ክትምለስ ምኻላ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ድማ ይኸይድ ምህላው ሓደ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ እዩ። ምክንያቱ ቻይናን ኣሜሪካን መዓት ምክንያታት እዩ ዘለዎን ኣብ ጣውላ ኮፍ ክብላሉ ዝኽእላ። ምክንያቱ ንዓለምና ኣብ ክልተ ክገማምዓ ዝኽእላ ሃገራት ብዙሓት ሃገራት ድማ ኣብ መንጎ ከም ዝቕርቀራ ዘለዋ ዝረአ ኮይኑ እዚአን ክልተን ሃገራት ኣብ ቢዝነስ ይኹን ኣብ ካልእ ዘለዎን ስምምዓት ንሳተን ተህዲአኖ እቲ ዓለም ክሃድእ ክእል እዩ። ናተን ምትፍናን ድማ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ሕጂ መገሻ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ዝግበር ኣኼባ ናይ ኤፓክ ዝበሃል ኣብኡ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝግበር ኣብኡ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ክሳተፍ ከም ዝኽእል ተስፋ ዝህብ እዩ እያ ትብል ዘላ። ሕጂ ንኸይድ ሓንቲ ንእሽተይ ሪፖርት ላትን ባጌርና ንውደይና። In other updates, the former American President Barack Obama has got a dire warning for the state of Israel for its actions in the Gaza Strip. Barack Obama has said that Israeli campaign of relentless bombing in which civilians are getting killed, including many children, could eventually backfire on the Israeli state. Now, Barack Obama has said that some... So, Obama እንታይ ብሎም ኣሎ ምናልባት እቲ ወላኳ መሰል እንተለኩም ሃገርኩም ንክትከላኸሉ እስራኤል ነቲ ሓማስ ዘገበረልኩም መጥቃዕቲ ነብስኩም ትከላኸሉ ትኽእሉ ትኾይንኩም እዚን ህፃናትን ኣብ ሲቪላዊ ህዝብን ዝወርድ ዘሎ ተገምቲሉ ኣብ ፅሊ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ገይሩ ተገምቲሉ ናባኻትኩም ክመፅእ እዩ። ካብቲ ንሕና ዝገበርናዮ ጌጋታት ናይ ኢራቅ ከምኡ ናይ ኣፍጋኒስታን ካብኡ ክትመሃሩ ኣለኩም ካብ ጌጋና ንምሃር ኢሉ ሓደ ምኽሪ ሂብሎም። ኣብ ግዜ ባራክ ኦባማ እዩ ሊብያ ካብ ሓንቲ ኣዝያ ስልጥንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ዖና ሃገር ዝተቐየረት። ስለዚ ኦባማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምትትታው ምኽሪ ክህብ ክእል ካብ ዴጎ እያስ ግን ፅቡቕ ሽም ዘለዎ ብዙሕ ደም ኣብ ኢዱን ኣብ ኢድ መርሕነቱን ዝነበረ ሰብ እውን እዩ። ስለዚ ምናልባት ካብ ዝናቱ መጠንቀቕታት ተተማሃሩ ሂወት ሰብ ምድሓነ ነይሩ። ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ዝገበረቶ ጌጋ ኣፀቢቑ ስለ ዝዓቢ ምኽሪ ክህብዎም ፅቡቕ እዩ። እስራኤል ግን ሎሚ ኮነትን ጀሚራቶ ትቕፅለላ እንተጠጠው ተበለቶ ሂወት ብዙሓት ሰባት ክድሕኑ ይኽእሉ። በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ እዩ። ኣሜሪካ ሓዊ ባዕላ ቃፂላ ቦምባ ኣቐቢላ ነቲ ምቅፃል ኣብ ምጥፍኡ ድማ ማይ ትሸጠልካ ሃገር ምዃና ክትፈልጥ ኣለካ። ስለዚ ኣሜሪካ ክትቃፀል ከለካ ፅዋር ትሸይጥ ክድሕን ከለካ ድማ መድሃኒት ትሸይጥ ነቶም ዝሓመሙ መድሃኒት ኣቃፂሎም ረጥየ ዝሰጡ እዮም። ስለዚ ብክልቲኡ ክኸዝቡ ዝፍትኑ ብውግእ ዝኸዝቡልካ ኣብ ናትካ ዳግመ ህንፀት ድማ ነቲ ማዕድናትካን ገለኻን ወሲዶም ድማ ክንሕግዛካ ክብልካ ዝኽእሉ ሃገር ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ። እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝግበር ዘሎ እዩ። ሚድያን እቲ ኩሉ ኣሜሪካ ትኸዶ መንገድን ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንሰብ እናነፅረሉ ኸይድ ኣሎ። እዚ እንተተረዲና ድማ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓና በልኩ። ናይ ሎሚ ኣርሳብ ዝኽኑ ዲና ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣይሆፕ ካብዚ ክትመሃሩ እናበልኩ ናትኩም ደገፍ ናትኩም ሓበሬታ ናትኩም ኮሜንት ግደፍ እናበልኩ ክሳነበተኩም እየ። ክሳብ ኣብ ካልእ ንራኸብ ተፅብቑ። ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደጋ ሓይሊ እውን ኣየድልየ። ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ። እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና። ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና። ንጠቐመሉ ብለኩም። ታንክ ዩ ቨሪ ማች